Ja ću ti biti jako iskren, ja sam na mrežama krenuo sa imitacijama. Još na Instagramu prije 5-6 godina i to je algoritam negdje zahvatio i ljudi su zavoljeli, šeralo se poprilično i onda je došao taj TikTok, korona, kazalište koje imam je stalo sa radom i tako sam ja krenuo zapravo snimat za taj TikTok. Ja sam jučer pregledao svoje stare videe i moram reći da sam doživio onako ne mali, nego malo veći šok i transfer blama. Šalim se, ali bitno je prihvatiti sebe ono kao ok, tad sam se zezao, tad sam snimao imitacije, razne skečeve i išao sam čitat komentare. Zašto? Zato što od prije 4 godine pa sve do sad Miro Čabraja se znatno promijenio. I u objavama, i u načinu ponašanja, i razgovora s publikom, komunikacije i tako dalje. I negdje mi fali onaj Miro koji je bio nekad, koji je nasmijavao puno više ljude. Mislim, to su bili jako, jako lijepi pregledi na tim mojim komičnim videima po 200, 300, 400 tisuća pregleda gdje su bile svakodnevne situacije, razne imitacije i tako dalje. A sad sam se malo više fokusirao na lifestyle, na špicu, na svoja putovanja koja su mi glavni hobi i stvarno jako, jako volim putovat. Iako mi fali taj dio malo komedije na profilu. Da, i mislim da ću se sad opet u nekom trenutku malo vratiti tome.